praznika. Mislim da bi trebalo obogatiti trpežnu novogodišnju naručicu sa morskim plodovima ili školjkama, koraljima i sličnim, ne znam sad šta ima u moru, ali nešto što se jede iz mora, na primjer balavke, trlje, nešto slino. Pa možda i neku školjku. U vezi blagdanskih stolova, naš prijedlog je da se dobro ispeče meso i onda mas se uzme pa prelije gore pa umače se u to. Na samu novu godinu od 7. u ponoć, odnosno oko 11 sad ću da ti kažem, najbolji blagdanski burek ima da se napravi sa unutrave sir, vrhnje, ovo ono, sve da pomešaš što ima domaćin u kuću, da bude mekan kod uša, samo uši da mrdaš i da uživaš s vrhnjem da poliješ al fičku matar, da se ubiješ na bojka. Na samu novu godinu imamo običaj, nađemo se dečki, svak do fura 15 litri vina i onda odemo u štalu pogledat kaj ima nutra. A ak nema u štali nikoga, prvo prokuhamo malu svinjicu, a onda nju bacimo pa si ispečemo lijepu jarebicu. Najbolja su ona jela novogodišnja koja su pita pljuca tanđara, svi to kažu, može i druga, a najbolje je uz to popit oko 10-20 litara vina. Mein Führer ist gern so, ja, kleine gebratene Schweinchen mit viel Kartoffeln, ja.